Sibai ule avo in hi March ni somni le patni sang ni le somni paru pathian ni ani a Ramthar Weekly Recap hun kan mangdo nani he program hi Kartin pathian ni jing daruka tihchhuah tura ruahman ani a Missionary Field sang kan Rawngbawlna Chanchinthar tele Ramthar Field sinot mission board malak dan tlang pui Chanchinthar kan lo hriata trong trai pui dan kan lo thiam theina tura tan le Rawngbawlna konga kan beng ti var tu ani ngei kan beisei ani tuntuma hian kan mission field tamzo kan cover theiri lova hun le atang chuan azau theyang per kan cover thei to tura kan in ngai ani amhasain headquarters lom Chanchinthar te ngaihhlut ila Missionary lab tharte pre-service orientation Missionary training center nei mek chu tluang taka nei chhun zom zel ani a he orientation a hian mithiam sombi te hnen atangin mission lam na atana tangkai tur subject sang zirthin ani ruahman na ang chuan ni somni le panga March thleng he orientation hi nei ani anga chumin nuwa Missionary lab tharte hian anom na hun tur theu an panto don ani ani zan ni somni le pakhat thathum sang hi somni le parukhan orientation training nei mek tele sinot mission queer 10 a night with sinot mission queer program hlim omle hlok thak tak an mangbok ani a Reverend Arlal Mingsanga secretary sinot mission board chuan Mizoram sinot IO in Karbianglong sinot in khompui voisom le pakhatna diphu koshana nisom pakwa March sang nei somni le paruka tanga nei chanchu amman puya he Karbianglong sinot in khompui hi zanin nisomni le patni thathum sang nei le somni parukhleng o tur ane Mizoram sinot IO hian Reverend Arlal Mingsanga le upasilal biak luanga Kulikon West te ankal ane Home Mission South ni kumlama lo ruahman to Home Mission South chakma convention voisom pangana chu tuichong mission compound ni som pathuma tanga ni som le panga March sang ni le somni paruk chung khan nei ani a he chakma convention thu pui hi khovel mamo isua ti ane Pastor Sujindro chakma chong te pi pastor chu speaker ni in sermon voinga aneya atop zana Reverend H Lalming moya administrative secretary chinbial chuan pathian thu cha asoibok he convention a hian riak lut mi zalile somruk vel an oma in khoma mi tamper trumin mi zaruk somthum vel ni a hriat ani bok tuichong khuwa mai ba ka a che vel chakma khosang atangin Christian lo te po localin he convention hi an chima pathian thu po andong thatle ani convention chung hian speaker mai ba ka a huam chung mun sang atangin missionary tele masihi sangati Evangelist in khom lo karin ring lo te pual big counseling class an nei puithin pathian ni som panga March sang ni le som ni le paruk choknu in khoma ring lo te atangin lali suwa zui tu thar panga an om convention in khom ban hun rem changa fellowship le variety program hun man thin ani a koshan le branchers te atangin special items chi sang an nei thina mi puin an hlut le chimeri a hian pastor bill somni le pathum omin chungzinga bial nga vel chu chakma le brute omna ani Home Mission South hian school te dispensary te craft center le direct evangelism manga malak mek zel ane Tripura Mission Field February ni somni khan Tripura Governor N Indrasena Reddy chuan Mizoram le Arunachal Pradesh te State Day lompui hun bot sain Tripura acheng Mizoram le Arunachal Pradesh mi le sa te asoma Mizoram IO hian Field Secretary Reverend H Lalrin sang hovin mi panga in he hun hi Tripura lok bhavana an mang Field Secretary hian Mizoram chungchang te soin lom thu soina hun
aneya hlok thak an ti hle ani silchar pastor bill in khompui voisom thumle pakuana niruka tanga niriat march sangni le somni paruk boli ko shana nei chu tripura bengali le meitei projecten an chima hlok thak an ti hle tripura tang hian mi somthum le pakhat lai reverend arlal rin dikapachu te chung kwa le thok tu chung ko pahni te ba ka cross pai te le koshan member ring tharte an kal thei ani tripura atanga kal te hian an nampui christian thannem tak an lo omti an hriata an chetla velte an muin an rilru a khoya phurna na satak ti sa le tharawa an dong thar ni in alang zong chang thak an ti hle ani march ni rukatanga ni riat sangni le somni le parukhan central tripura presbyterian youth fellowship general conference voisom ni le palina chu tuidu ko shana nei ani a central tpwf general conference a hian thalai mi sangchuang zet ankal ani speaker atan upa chongthan moya kolosip dia kon roi ani a thingdol pastor bill zai polin speaker hi antroi oma zai pol terong bol na hi tripura thalai ten anhlut hle ani central tpwf general conference man puyen central ktp atangin palai patni ankala anhne na tangin greetings ngai thak ani bok in khompui hloking tak nei ani a general conference nei to china palai tamper tum record alani Karbi Anglong Mission Field. Karbi Anglong Mission Field hamren pastor bial hamren ko shan biak inchu nisom le pasari march sangni le somni le paruk thole ni sing lamdar ni khan khipuina takin anuaya biak inchu rangwa chu a steel structure chopin he khipuina tak hian a hok vek ane hamren ko shan biak in hi zoram ko shan tranpuina nen cheng nuai sari vel senga sak ani a koshan hote anlainat om tak zet ani tin hamren khua avek hian missionary evangelist quarters pulal mois wala evangelist lualai chu he thlipui hian a in chung a hok boka evangelist quarters hi natlang manga siam zui ngal ani puan tong khan karbi anglong mission field a hian karbi sinot in khom pui voisom pakhatna man mek ani a koshan hun puile poimo tak man ani laya hetiang chiat na an tok hi an lainat om tak zeta koshan hoten itong trai puimol molang u Kolkata Mission Field March ni sarile ni riat khan Kolkata Mission Field chung meiche in khom pui chu serampor pastor biala hlim takin man ani meiche in khom pui hi kumtina man thin ani a ma se a hau tak chau tak zela wangin kum kar thak man anita ani meiche in khom pui a om lo kuma thala in khom pui an mang thung thin ani tun trum meiche in khom pui a hian palai an kal thahle a mi zani atanga zani somnga vel an kal khom thei ani in khom pui hlok le hloking tak an mang thei ni in an hria a an lom hle ani Kolkata Mission Field chunga hian Rawngbawlna kong sang nei thin ani a an Rawngbawlna dan tlang pui chu member visit te group prachar gospel campaign seeker rally puanthui craft Rawngbawlna medical tidam Rawngbawlna music school manga Rawngbawlna baka beauty culture lama Rawngbawlna atan ma an lamek bok ani missionary te transfer and posting in a ngong Fila tanga chuak le lut run pui a thleng chho tana Kolkata Mission Field ang tho hian kan Mission Field tina pem tur tha le bungro pek vel buai a in tran chho mek ane Odisha Mission Field nisom pali march sang ni som le parukhan Odisha Mission Field during guda pastor bial kata guda koshan biak inchu reverend lalrin tluanga field secretary in the honga Hebiek in fitsom thum le fitsom panga alian hi mission ven ko shanin project list cheng noi thum an chana tanga sak ani
Now I read the Bible. Let us read the Bible. आमाने धर्मशास्त्र अध्ययन करिबा The Word of God from Psalm 100. आउ गीत संहिता 100 अध्याय Shout for joy to the Lord, all the earth. For the glory of God, I open this church. परमेश्वरको गौरवको देशहरु म एक गिर्जागृहको उद्घाटन समस्त प्रवेश करिबा गीतटा एफोर्ड Kataguda ko rana hian ring tu chung ko paruk an meka ring lo chung ko somni vel an bok helai kataguda le a che vel godari area anti hi Odisha fila ring thar punchak na munder ani a filin ring thar an nei za a somsari vel zet an nei na mun ani hebiagin honna hun hilim takin an manga a ring lo hindu te po in fatuna te phur takin an thoka tlai takin ruai an the ani ni som pakwa thathum sang ni le som ni paruk nilai ni khan Odisha mission field garden bhota a mi pali puitling pathum le no pang pakhatin an pundel thu kan dong bok khati zong kha Ramthar Weekly Recap hun kan man thei te chu ani a field panga vel chau kan ron cover ani he program hi chunjom zel tak ni in Israel ingai dante comment section lama han soila thuron min pek turin nei chuan in thlahung ho lo turin kan du che ani voin pathian ni hlim taka mang turin du sakna kan hla na che